Gost emisije Nedjeljom zajedno je Mladen Šantić, vlasnik pobjedničkog psa na nedavno održanoj izložbi pasa u Bihaću, a riječ je o šarplanincu. Mladene, dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan i vama i pozdravljam sve gledatelje Unsko-sanske televizije. Evo, s nama je drugi šarplaninac, Mare. Onaj prvi što je pobjedio nije došao, jer kako ste rekli, mladi je pas, onako bio bi znatiželjen, možda malo nemiran u studiju, a Mara je za sada dosta dobro. Pa što se tiče mog mladog psa što je pobjedio na izložbi, njega nisam doveo iz razloga što ne može preko reda dobiti neku, što se kaže, medijsku pažnju, jer ipak Mara je ženka od 10 godina i želim nju ovaj put da predstavim iz razloga što nju nisam nikako izlagao i došlo je vrijeme da i ona dobije svojih 5 minuta. Da, jako je onako mila i mirna za sada. Vidjet ćemo kako će to još ići tokom razgovora. Ali evo, možete li nam na početku reći, pošto se već dugo godina bavite uzgojem ovčarskog psa, šarplaninca, zašto ste se opredijelili baš za ovu pasminu? Pa prije 10 godina, znači ja sam krenuo u uzgoj na nagovor svog brata. Rekao je, hajde da se bavimo sa određenom pasminom, da ne bude kao, znači prije što je bilo, da držimo obične avlijanere, hajmo konkretizirati. I onda smo se odlučili za šarplaninca, jer to je pas našeg podneblja, znači ustornjaka. I zbog njegovog karaktera, koji, ja bih rekao, liči na naš karakter, mi smo se odlučili ipak za njega. Kako kažu, dobri smo, kad su i drugi dobri prema nama, a kad zatreba možemo biti oštri. Isto tako i šarplaninac je dobroćudan, ali vrlo oštar pas po potrebi. Znači, ljudi možda imaju krivu sliku o njemu, da misle da je to pas koji napada sve živo oko sebe, što uopće nije tako. To je prvenstveno obiteljski pas, prijatelj djece, koji je privržen do te mjere da se nije u povijesti dogodio nikad slučaj da je napao svog vlasnika ili, ne daj Bože, ugrizao nepredviđeno dijete. Ja bih ga predstavio u onom autohtonom obliku. Prije svega ću reći da je šarplaninac u FCI priznat kao jugoslovenski ovčarski pas planinskog tipa koji je nastao na Šar planini u mjestima Gora, Restelica, znači u Kosovu. Tamo je i pravljen standard od profesora Pavlovića, koji je tvorac ove rase. Mjere su rađene na isječku populacije planinskih pasa, u koji znači spada i Mara, jer ona je baš tog planinskog autohtonog tipa. Naravno, prošlo je dugo vremena od te rase koja je stvorena. Ona je za sad na početku, u jako lošem je stanju. Krajem 80. godina, znači kada se Jugoslavija raspadala, tad se rasulo i sve, pa i šarplaninac. 2 desetljeća pravljeni su psi koji uopće nisu šarplaninci, koji su marketinški prodavani diljem Evrope, a u biti uopće ne predstavljaju pravu sliku autohtonog psa kakav je trebao da bude. Ja sam preko svog poznanstva i preko svoje upornosti došao do tih autohtonih šarplaninaca koje gajim već punih 5-6 godina. Do Mare sam došao u jednom mjestu u Paraćinu od jednog uzgajivača koji je zadržao taj tip starih šarplaninaca i naravno tim stopama ja ću ići do kraja. Vi sad imate pored Mare još 8 šarplaninaca. Jel treba puno vremena da se posveti pažnje, ipak je veliki broj. Koliko uopće ovi psi zahtijevaju i njege, i pažnje, i brige? Pa šarplaninac je jako jednostavan pas koji ne traži nikakvu posebnu pažnju. Znači samo istinsku ljubav vlasnika i vlasnikove obitelji, a on sve to vrati na najbolji mogući način. Ne treba mu posebna ishrana, hrani se domaćom hranom gdje se ubaci normalno mesa koje je neophodno. I što se tiče normalno samo pažnja i on vrati sa istinskom ljubavi. Da li pored vas još ima zainteresirani za uzgoj ovakvih autohtonih pasmina? Pa recimo mi smo uzgajivači u jednom podređenom položaju. Nismo toliko atraktivni kao i ovi već
ljudi koji su napravili ime i prezime. I ja dolazim u situaciju da ljudi koji nisu upoznati sa standardom šarplaninca i koji ne znaju iskonske vrijednosti ovog planinskog psa, dođu mi i kažu ja sam vidio boljeg, ja sam vidio većeg, ja sam imao većeg, što već kod mene izaziva nekakvu vrstu ljutnje iz razloga što 10 godina ulažem u pravu vrijednost koju malo koji ljudi prepoznaju. To je najveći problem ove rase. I ona je gotovo došla do izumiranja zahvaljujući tim ljudima. Nije opčuvana uopće nekim sustavnim radom. Iako je 50 godina već rasa priznata, ostala je na životu zahvaljujući pojedincima, prvenstveno sela Restelica, mjesta zapravo Restelica, Gora i okolina Paraćina i Niša. Tamo se on zadržao u tom izvornom obliku. Na izložbama ga jako rijetko gledamo, pogotovo na europskim i svjetskim smotrama gdje ga gotovo i nema. To što se danas izlaže, to je strašno, jer šarplaninac je prvenstveno molosoid, znači on nije molos kojeg ljudi zamišljaju da je što teži, što višlji. On ima svoj gabarit propisan standardom, on je pokretljiv pas, čuvar stada i ovaca, čuvar obitelj i prvenstveno je za te stvari. Evo možda za kraj o vašim planovima i što se tiče takmičenja i općenito o uzgoju. Pa moji planovi su znači već 10 godina isti. Tu nema nikakvih promjena. Znači samo opčuvati ovo što sam teškom mukom stvorio. Ne pratim taj trend, nego se držim svojih ideja. Pokušat ću svoje pse da unaprijedim isključivo sa psima iz Kosova, Restelice, Makedonije i te populacije. Znači ne zanimaju me jednostavno ovi mješanci kako ih ja nazivam. Dobro, hvala vam Mladene puno na učešću u emisiji. Nema na čemu. Hvala i vama, dragi gledatelji. Malo ćemo se odmoriti uz muzičku numeru, a onda se družimo s novim gostima.